Everybody's got something. Good morning, friends. Today, I'm going to take exam. And Eric will bring me in the train station kay mag-train ko. Pero onya iya kung sundoon kay taas ang akong exam whole day. So moadto na ko karon sa station. Hello mga friends. Good morning. Goedemorgen Nederland. Ohayou gozaimasu Japan. Now I'm on my way to train station. Erin, bring me there. Kay mag-train ko to go Suwali. Mag-exam ko, friend. Mag-exam ko, pat ka-exam. My love, I love you. Success. My love, I love you. I love you too. Oh, act? Act? Hey. Talk? Okay. This is it. This is my morning. Wednesday. I'm already here in the train station. This is the train station in Leeuwarden. I have to go now. Bye, Mama. Bye. Success. Love you. So I have to go. Where my Yeah. love? Hier. Zo, dan gaat hij open. Okay, bye, my Bye. love. Now I am in the train station. En dan niet vergeten aan je checken, hè? Yeah. I will ride now. Ganar. Okay. I'm here in the train station. So I'm inside now in the train. Nagulat ko sa oras. Kung saan yung lakaw. Because it's 7:46 daw yung lakaw. So I'm now inside the train. Enjoying riding the train. This is my first time I'm riding alone. So it's a great experience for me to ride the train alone. The views. We'll show it to everybody. Mauni ang life diri kailangan mag-train. Kawalay traffic. Para maabot ko og sayo sa akong school dito ko mag-exam, pero wala ko kulbay sa akong exam kay hindi ko kay ang mga bisaya, mga Pilipina ay matalino lahira ka ay jud na observe na ko sa tanan ng classmate na dili jud kanito ang Pilipina is very wise and bright. Look at that. So beautiful. Tanawa inyong farm. So clear. That is the view in Netherlands. So beautiful. Look at that. So clean. Nag-train ko kay very comfortable. Iwas traffic. Human. Exactly good nga oras ang akong abot dito sa akong adtuan.
diri na sila mag ayos sa ilang naw kay wala na sila oras. So diri na nila i-spend ang ilang time kay mag-ride po ni og 1 hour ang uban pila 30 minutes. So diri na lang sila mag-make up, magpa-beauty, gihimo na lang nila diri nga murag balay. Nindot yung kay magsakay og train walay samit na kay Tivol. Nagtibo. Sumra pag nagsakay og eroplano. Yung ani unta sa Pilipinas no. Kanindot unta. Nga walay pickpocketer, walay mga og kwarta. Di pareha sa MRT o LRT. Sus matagbaw, tagbantay sa bag. Nindot yung kaayo. That's a big company. That's Campina. Campina is company for the milk. First line Campina. It's it. So, nagnaog na ko o hagdanan karon. Naadto na ko sa exit. Pagawas na ko. Wala ko kabalo. Asa ko mga pana ko. Ano ko maasa ko. Mangutan na ko ano nga wardrobe. Ben ik beeldig? Oh ja. Ben ik beeldig? Ja. Thank you. Thank you, Wen. So, diri ko nga building mo sulod. So, this building, diri ko mag-exam. Kini siya nga building. Musulod na ko. I'm very lucky today because my classmate is also taking exam and we will pass today, right? Yeah, because it's here. Yan na look. Ano mga friends, katatapos ko lang mag-exam ng 2 exam. So, it goes fine and I find it easy for me. So, na ako din nagkape. So, naapa ko doon ka-exam, abangan. Panako akong doon ka-exam, akong gihula. So, nagkapakapi sa ako din. Ano sila ang mga nag-i-exam po. Sakit ilang ulo, kalisod. May kaya ako asayon. Napakudagan time na natira. So, good luck na rin. Nagulat ko sa akong spreken. Nila akong last na exam karon. So I have to wait for 30 minutes. Salamat Lord kay wala ko gikulbaan jud sa akong exam. Very relax kaayo. Salamat jud kaayo. I always think positive. Thank you God. Nag-guide jud ko nimo, wala ko nimo pabayai, wala jud ko naratol sobra-sobra pag yun akong oras. Thank you so much. On our way home back to Leeuwarden. Hi, thank you so much. Nahuman ra gid akong exam, gisundo ko ni Eric. Gisundot ha, gisundot. Gisundo ko pauli na mi, nahuman na gyud ang akong exam. Ang result na lang akong hulaton. And on my way home, thank you for watching and don't forget to like and subscribe my channel. Say hi, my love. Bye. Bye. Like. You Like said. it. And subscribe. Okay, bye for now.